بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. شما هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم. همیشه که طریق تلویزیونی هفت ستاره برنامه طبی توصیه طبیبان پیشکش هر یک شمایانی عزیز گردانیده می شود. تا جایی که به شمایان خود معلوم است ما در هر برنامه اویدی یک نمود بیماری با طبیبانی ورزیده صحبت میکنیم که در انجام یا خود در رفتی برنامه مهمانان برنامه ما فکر و اندیشه و توصیه های خود را اویدی علامت و راههای درستی معالجه این یا اون بیماری برای شمایان پیشکش میکنند. این نوبت باشد ما اویدی اون بیماری صحبت میکنیم که پس از چند لحظه باشد برای شما معرفی خواهیم کرد. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه را ادامه میدهیم. این نوبت در مهمان ما محترم الهام جان قدیرов طبیب عصبشناس روان شفایی مرکز سلامتی رقم 2 شهر خوجند تشریف آوردند. و خب دکتر تشریف شما را خوش آمدید میگفتیم. سلام باشید. و خب ما این نوبت تصمیم گرفتیم اویدی بیماری صحبت کرده باشیم که بیشتر علاقمندی دارد به کودکان، چون بیماری وابستگی دارد با عصب کودکان و ما محض با هم فکری مهمانی برنامه موضوعی رو انتخاب نمودیم که اون روانه شده است به عصبانیت کودکانه. و خب من میخواستم دکتر محض آغاز صحبت ما و شما از همون اولین روزی که طفل تولد می شود از اون آغاز کرده باشیم. اولا عرض میکنم سلام به تمام تماشابینان تلویزیون هفت ستاره. دعوت شما برای دعوت شما سپاس. خب همه چشم از سر چشم سر می شود. درست خیر کردید و این موضوع اکتوالی حاضر زمانه است. چی بینایی که گفتیم از سر چشم سر می شود با برابری نزد حکیم بزرگ ابن سینا اویله می آید و میگن که ما اویله کردیم، فرزند دار شدیم و میخوایم با برابری فرزنددار شدن از شما پرسان شدیم که آینده این فرزنددار چگونه تربیه و راه تربیه رو بگیریم و از شما پرسان شدنیم و حکیم میگن که شما کمتر دیر کردید. برای چی؟ برای اون که با برابری علاقه اویله دار شدن، با برابری طفل در بطن مادر جا شدن، علاقه این رکنها را علاقه باید رعایت کرد. یعنی در وضع حالتی حاملگی باید علاقه معامله و معاشرت و رفتار و گفتار و مناسبت زن و شوهر به درجه باشد که خوب و خوش و با معاشرت خوب و نرم و ملایم و مهر و محبت و صداقت و رفاقت باید باشد. برای چی؟ برای آنکه علاقه اون طفلی که در بطن مادر جا شد بعد از ماه سوم حاملگی علاقه آواز رو میشنود. بنابراین گفتن فرزندتون که تولد شد علاقه کمتر دیر کردید. برای همین هم سر اول همه چیز از اویله سر می شود. وضع حالت پسیخه ایموشنالی و عصبانیتی عموما محیط درونی خانه سخت رولی کلان را بازی می کند آینده در فرزند. گاه هم خیلی می شود که ما مهر و محبت و رفاقتی خود را پس پرده روز می کنیم، اما بسیار حالتهای نازک و جنجال و تلاش و خرخشه را در پیش نظر چشم کودک میکنیم. بعد از سن 3 ماهگی دوری حاملگی کودک علاقه آواز مادر رو میشنود و میشناسد و آواز پدر رو میشنود و میشناسد. علاقه همون آواز در معنی سرشکاری که جا میشود. ثانیاً با دوری تولد ما نمیدونیم کودک شکم مادر رو میزند، یعنی که علاقه شباهت میدهد و میگوید که من در اینجا هستم. یعنی که علاقه یکم قدمش همین که شخصیت خودش رو نشان میدهد و آهسته آهسته با برابری دوره حاملگی رفتن. برای چی ما از این دور سر کردیم؟ برای اینکه گیگینه ما میگیم گیگینه روحی هست و گیگینه جسمانی هست. گیگینه روحی و جسمانی را مادر باید در درجه اعلا نگاه دارد.
باید هم تازگی رو رعایت کند و هم وضع حالت تازگی درونی روح و روانی و فکر و عقیدهش رو. برای چی؟ برای اینکه اون عقیده و اون اندیشه ها و اون خیال های مادر توسط خون که غذای اساسی برای کودک برای رونق یافتنش هست توسط همون می رود. برای چی؟ برای اینکه در وقتی هیجان و وهم و واهمه و ترس و هراس دیدن و غشیان ها و قهرها و جاه ها در ارگانیسم ما گرمان ها پادشاهی میکنن و این گرمان ها توسط خون از مادر به فرزند می رود و آینده وضع حالت پسیکولوژی کودک چگونه میشد از این بسیار وابستگی کلان دارد. بنابراین ما از زنهایی که عهد میکنند که فرزند به دنیا میآورند خواهش میکنیم که وضع حالت پسیکولوژی خود را در دوره حامله‌داری نگاه دارند، محیط خانه را آرام و آسایشته گردانند و البته ما میخواهیم که پدر مادر و نه فقط پدر مادری که آینده من گویم که فرزنددار میشن و هم نزدیکانی که در همون محیط زندگی میکنن وضع حالت پسیکولوژی رو در مادر درست نگاه دارن. خب اینجا معذرت میپرسیدم دکتر، چون اینجا علاقه بی واسطه گوییم تاکید به مادری است که فرزند تولید میکند. خب نخو اونجا در اونجا گوییم همسر نیز هست. بعضا حالتهایی میشوند که در بالا خیلی خوب قید کردید، در بعضا حالت میشوند که شوهر باعث عصبانیت همسری خود میگردد. پس در این حالت باید همون زنی که علاقه خوب قید کرده در ماه‌های سوم چهارم حامله‌داری است، چون وقتی که شوهر آمد با صدای بلند نافهمی ها بین زن و شوهر آمد، پس در همون حالت زن باید خود را چگونه اداره کند تا اونه که طفلی که به دنیا می آید سالم باشد. خلاصی گپ شما شمال شود در خودکی دارد لباسی گرم میپوشید یا که برعکس هوا گرم شد لباس ما تنوع میکنیم. همین گونه اگر حساب گیریم اگر همه چیز حلی خود را دارد نیست حلی که نباشد. بنابراین همین موضوع پیش با آوردگی ما و خواهش ما طلبات ما همین که محیط مادر رو درست نگاه باید داشت. اکنون همه تمامی روانشفاها و روانشناسان و هم عصب شناسان میگن که محیط پیش از همه باید آرام آسایشته باشد. خوب خلاص عادتا همین خیلی می شود که در حقیقت وضع حالت پسیکولوژی درون محیط خانه از پدر و مادری گویم که شوهر حتی میشد وابستگی دارد و خود شوهر. ما برای همین هم تاکید کرده میگوییم که در دوره حاملگی با مادر باید خوب و خوش معامله کرد. غیر اون در دوره حاملگی خود یک حسیاتی هست برای چی؟ برای که متابولیسم یعنی که مبادله های ماده های درونی مادر بر زیادکی می شوند و خودی مادر نیز حالت خروج رو میگیرد. گاهی می شود که مادر حتی همون زن نسبت شوهرش معامله ناجا میکند. حتی همین گونه هست. برای همین هم باید نزدیکان از این هیجان به نهایند و به تلاش و مقابل مادر با جنجال نروند. یعنی پربرداشت باید باشد. همین گونه محیط باید سازیم که مادر به یگان مشکلی فرزند رو به دنیا آورد. انا این اساسش همین. بعد از آنه که کودک تولید می شود، کودک یکم حسیاتی که در کودک پیدا می شود این ترس. برای چی؟ برای اینکه کودک با محیط شناس نیست. ولی آوازی بلند رو نمیداند. مثال گاه میشد که تلویزیون رو بلند میمونیم ولی وی نمیداند که تلویزیون چی. مثال گاه میشد که در رو سخت میزنیم، گاه میشود که بلند داد میزنند. برای همین بعد از تولید کودک محیط کودک را آرام و آسایشته باید بود. برای چی؟ برای اینکه کودک از حسی ترس دوم حسی پیدا میکند، یعنی که حسی آموزش. همون تق در، همون ضربی خانه، همون آوازی خانه، همین آهسته آهسته زن میشد و کودک میداند که وای تاثیر منفی به او نرسیده است. یعنی که با خود آموزی علاقه کودک درک میکند که همین محیطی درست. بعد برابری تولید علاقه و تا 3 ماهگی اولی تولید کودک همون 3 ماهگی کودک خودش 3 ماهه شد، همین حسی خودآموزی
тарсро оҳиста пахш мекунад ва кӯдак аллакай падар модарро назм мешиносад, аллакай тарҳи рӯяшонро назм мешиносад. вақте ки кӯдакро ба бибиаш метиҳанд, ба бобояш метиҳанд, аллакай атрофиёнро шинохтанаш сар мешавад. яъне бо ҳамин оҳиста оҳиста худшиносию худомӯзӣ кӯдак оҳиста оҳиста равнақ меёбад ва бояд ҳамин давраи то яксолагиро то оне ки кӯдак пурра бо муҳит шинос шавад, ин муҳитро бояд боз ҳам орому осудаю бо меҳру бо сухани нарму бо равонияти гӯем ки муҳити мавҷноки ором нигоҳ бояд дошт. баъди синни яксолагӣ аллакай равиши фаҳмишу равиши муҳит бо дигар мешавад. барои чӣ? барои ки кӯдак аллакай оҳиста ба нутқзанӣ бедор мешавад. баъд аз яксолагӣ аллакай нутқаш бедор мешавад, оҳиста худаш рост меистад, аллакай ҳаракат мекунад, говат мекунад, қомат мекашад. баъзе кӯдакҳо ҳастанд ки ҳатто аз нӯмаҳагӣ аллакай роҳ мегарданд. хуб ин ҳолати нозук. умуман то синни 3 солагӣ мо мегӯем ки хитоиҳо мегӯянд ки кӯдакро то синни 6 солагӣ ту бояд ҳамчун шоҳ калом кунӣ. яъне бесабаб нест. бесабаб нест. баъди синни 6 солагӣ то синни 18 солагӣ бигзор кӯдакат ғуломат бошад, канизат бошад. баъд баъди 18 солагиаш ту бояд дӯсташ бошӣ. бинед чӣ гуна то 6 солагӣ агар мо кӯдакро бо нарму бо меҳру муҳаббату рафоқату садоқат калом кунем, мо дар дили кӯдак силаи раҳму муҳаббату меҳрро ҷой мекунем ва оянда меҳру муҳаббати кӯдак нисбати мо акси унси муомилаи муоширати мо мегардад. барои ҳамин ҳам то синни 6 солагӣ мо бояд кӯдакро ҳамчун шоҳ кунем. ва хуб духтур хеле хуб қайд кардед, ин аломатҳое буданд ки ин ҳама аломатҳое буданд ки ба тифли навзод ё кӯдаке ки солим ба дунё меояд. бале анакун ман инҷо аз андешаи шумо ё назари шуморо донистан мехоҳем ки чун вақте гуфтем ки тифл тавлид мешавад, 5 рӯза мешавад, 10 рӯза мешавад, чун аз гӯем ташхиси табибон мегузаранд, пас табибон аллакай гӯем ба ҳамон тифл ин ё он намуди бемориро гӯем пайдо мекунанд. пас вақте ки тифл тавлид мешавад, аввалин аломатҳое ки чун агар гӯем албатта мо мехоҳем пеш аз ҳама худо накунад, чун мегӯянд хоҳнохоҳ аз 100 аз 10 1 ё 2 ё 1% муайян гӯем бо ин ё он намуди иллати беморӣ ба дунё меояд. вақте ки фарзанд бо анаҳмин ин ё он намуди беморӣ тавлид мешавад, чун вобастагӣ дорад ба бемориҳои асаб. аввалин нишонаи он кадом аст? то оне ки чун модари ҷавон ҳастанд, падари ҷавон ҳастанд ё модаркалон бобо ҳастанд, донанд аллакай донанд ва ба таври зудиву тезӣ назди табибоне ки вобастагӣ доранд наздашон бубаранд, то оне ки дер накунанд. агар аз ин рӯ баҳогузорӣ кунем, албатта намешавад ки кӯдак бемор нашавад. тани гарм бедард нест. хуб хулоси гап баробари тавлид шудан гоҳо мешавад ки дар ҳақиқат падар модар дар фарзандашон ягон иллати дард мекунанд. яъне ки кӯдак бар зиёдкӣ гирья мекунад, кӯдак бисёр ғаш дорад, ҳама ноҷуриҳо ки дасту пояш беҳол аст, ки беҳаракат аст, ки душворӣ нафас мекашад, ин ҳама аломатҳо дарҳол маълум мешаванд. барои ҳамин ҳам мо ба падар модар тавсия медиҳем то оне ки баробари тавлид шудан албатта кӯдак беназорат нест. барои чӣ? дар беморхона баробари тавлид шудан дар радиолнидом мегӯем, ҷое ки кӯдак тавлид мешавад, табибҳо неонатологҳо ҳастанд ва ин неонатологҳо 7 рӯзи давраи ҳомилагӣ, давраи таваллуди кӯдакро назорат мебаранд ки ягон иллат ҳаст ё нест ва пешакӣ аллакай падар модарро водор карда баҳогузорӣ карда мегӯянд ки ҳамин кӯдакатон ба нуқсона ҳаст. мо дар мана табибони неонатологҳо тариқи шкалаи абгар баҳогузорӣ мекунанд, тарзи нафас чӣ гуна аст, қоматашро мебинанд, кӯкракашро мебинанд, умуман ягон нуқс кӯдак дорад ё не, ва аллакай модарро водор карда баҳогузорӣ карда мегӯянд ки кӯдаки шумо солим таваллуд шудааст ё ки ягон нуқсон дорад. агар ки гуфтанд ки нуқсон дорад, албатта кӯдак бояд дар назорати табиб бояд бошад. ва сониян баъди он давоми
гӯем ки зиндагиаш кӯдак метавонад бемор шавад аз сабаби гармухунукӣ шуданаш мумкин ягон гигиенаро риоя накардан ё ягон мешавад ки кӯдакро мокӯҳо меғалтонанд ин хел ҳодисаҳо буд ва ягон муҳите ки таъсироти ногувор мерасонад. хуб хулас дар ин ҳолат мо мегӯем ки кӯдакро бояд ҳар моҳ дар вақти якмоҳагӣ аллакай аз духтурони минтақае ки беморхона ҳаст ба қайд истанд ва ҳар якум моҳ дар синни якмоҳагӣ, дар синни 3 моҳагӣ, дар синни 8 моҳагӣ, дар синни 1 солагӣ бояд кӯдак муоина гузарад. албатта бояд муоина гузарад ва агар дарҳол мекунанд ягон беморӣ ё нуқс ягон ноҷурӣ аллакай ба ҳамон мутахассисе ки водор ба ҳамин беморӣ равона карда мешавад. ва хуб инҷо мо назари мо доктор Оиди он аст ки чун табибон муайян карданд, ташхисҳо муайян кард ва беморие ки вобастагӣ дорад ва пайвандагӣ дорад бевосита ба самти фаъолияти шумо, пас он кадом бемориҳо бештар аз таҷрибаҳои худ мегуфтед муроҷиате ки ба унвони шумо агар водор кунем ба асаб аз сабаби тамоми бемориҳои асаб аз норасогии ғизои оксиҷен ба маънии сар пайдо мешавад. То таваллуд? ин метавонад пас аз таваллуд ҳатто бошад. бо баробари таваллуд шудан кӯдак бо сар таваллуд мешавад, бо пойҳо таваллуд мешавад, ҳатто мешавад бо думғоза таваллуд мешавад. вобаста ба ҳамин таваллудшавии кӯдаки ҳолати позитсияи кӯдак метавонад якчанд намуди осебиро гирад. бо баробари осебӣ гирифтан мо чӣ гуна гуфтем ки гигиенаи модар дар давраи ҳомилагӣ ин як чизи мавзӯи калон, мавзӯи дигар аст, ки зарурӣ аст. хулас ҳамин бо баробари тавлид кӯдак осебӣ мегирад. ҳамин осебӣ метавонад оянда алоимҳои нуқсро водор ба асаб оварда расонад. гуфтем дар кӯдак мо бо баробари назди мо ба муроҷиат кунанд вақте ки мебинем мо тамоми авзои кӯдакро баҳогузорӣ мекунем, тарзи нафаскашиашро, дастҳояшро мебинем, тонусҳои мушакҳояшро мебинем. то давраи 3 моҳагӣ бисёри модарҳо аллакай ташвиш мебинанд, бонг мебинанд, хатар гӯё ҳаст. то давраи 3 моҳагӣ тарангии мушак дар ҳама кӯдакҳо ин ҳолати нормалӣ аст. аммо бисёр ҳолат мешавад ки ҳатто ҳамин ҳам табибони мо муроҷиа мекунанд ки ин ҳам нодуруст аст. мо бояд модарро омӯзиш кунонем ки давраи ҳамин ҳомилагию давраи то яксолагии кӯдак чӣ гуна аст, то оне ки модар ҳаяҷон ба нафтад ва барзиёдки ҳарчи натиҳад. баъзе ҳолат мешавад ки падар модарон ҳозир замони тараққӣ карда аз тариқи телефон, тариқи интернет, сомонаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар чизро мебинанд, аз пеши худ ҳар доруҳоро метиҳанд, витаминҳо ҳамроҳ мекунанд, витамини Д, дигар чизҳоро ки ба кӯдаки нав таваллуд шуда ин чизҳо зарурият асло надорад, барои ин ки ғизои асосӣ шири модар аст. ва хуб инҷо гуфтед доктор баъзан ҳолатӣ мешавад ки фарзандро аз анамон ғизои тиббӣ яъне аз шири модар дур мекунанд. ин ҳолатҳо низ ҳастанд, барои чи агар модар ягон иллату беморӣ дорад ва шири модар ғализ аст, ягон беморӣ дораду оянда фарзандро ба беморӣ меоварад, албатта монигӣ мекунад. анакун он ширҳое ки сунӣ ҳастанду ба фурӯш монда шудаанд, ғизои он ширҳои сунъӣ низ ба шири модар шабоҳат дорад ва наздик аст ва ҳамон элементҳое ки зарурӣ ҳаст дар он ширҳо ҳаст ва он ширҳо тақсимот мешаванд то давраи 3 моҳагӣ дараҷаи 1, баъд аз 3 моҳагӣ 2, то 6 моҳагӣ, аз 6 моҳагӣ боло 3, 4 намудҳо доранд. барои ҳамин ҳам бояд аз тарафи пизишкӣ ки муоина мекунад албатта ҳамон тавсия дода шавад. ва хуб инҷо доктор дар боло як андешаи хеле хуберо қайд кардед. вақте ки тифл ҳангоми таваллуд мешавад, бо пой меояд, бо сар меояд ва бо думғоза меояд, чун ин ё он вақте ки иллат мегирад гуфтед, ана ҳамон иллате ки мегирад вақте ки таваллуд мешавад дар марҳилаҳои моҳ гӯем, сол гӯем, чун ба таври пурра шифоёбанда аст? албатта шифоянда аст, шифо мегирад. барои чи мо ҳатто мешавад ки бедахолати духтур низ шифо меёбад, аммо фурсат талаб мекунад. албатта бо баробари назорат ва мебинед ки кӯдакатон мебахшед 1 соат гирия мекунад ё ки 2 соат гирия мекунад, шумо тамошо карда наметавонед. ин худаш дардовар аст барои модар. кӯдак дар гӯем ки ҳолати нормалӣ
бояд дар як шабона рӯз ақаллан 18 соат хоб кунад. 18 соат. албатта барои он ки равнақёбӣ ва мубодилаҳои моддаҳои асосӣ дар вақти хоб мегузарад. ва хуб инҷо доктор оиди гирья ки хеле андешаи хуб қайд кардед, оё меъёре ҳаст дар як шабонарӯз бояд ана ҳамон кӯдаке ки чун 5 моҳа аст, 5 рӯза аст ё 1 моҳа аст, бояд чанд дақиқа гирья кунад агар давоми 24 соатро дар назар гирем? Агар мо нихел гӯем, аввал мо табиати гирьяро бояд фаҳмем. Бале. Ягон чиз бетриггер, яъне ки бесабаб шуда наметавонад. умуман кӯдак гирья мекунад фақат дар он ҳоле ки якум дард мекашад, дуюм метарсад. ду ҳолат аст. ду ҳолат. ҳолати ҷисмонӣ ин аз дард вобаста, ҳолати рӯҳонӣ аз тарс вобаста. барои ҳамин ҳам мо мегӯем ки танро аз рӯҳ ҷудо карда намешавад. агар иллати дарди танӣ бошад, рӯҳ азият мекашад. рӯҳӣ бошад, тан азият мекашад. барои ҳамин сабаби гирья ин омили дарду омили рӯҳӣ ҳаст. барои ҳамин мо бояд баҳогузорӣ кунем. вақте ки вобаста ба тарс гирья мекунад, ин гирья дарҳол خاموش میشد. برای چی؟ برای که وقتی که مادر فرزند را به آغوش میگیرد، ما حالی گفتیم که فرزند وقتی که در بطن مادر است، الکی ضربی زدن دلی مادر را، اول ضربی زدن دلی مادر را گوش میکرد. و مانند یک پزشکی که درجه مکملی پزشکی را دارد، چگونه که ما اسکولتاسیون می‌بینیم، همین خیلی الکی شناسایی میکند و دلی زدن مادر را حس میکند، بوی مادر را حس میکند و در حال میفهمد که جوی امین را گرفته است. بی‌خطر را. در این حالت کودک آرام میشود و این یگان باقی نیست، این حالتی نرمالی است. ولی وقتی که مادر با نوازش کودک را میگیرد و کوشش میکند که کودکش را آرام کند و اما کودک آرام نمیشود، یعنی که جوی هست که درد میکند. الکی در این حالت باید نزد طبیب آورد. طبیب به زودی البته باید طبیب آورد. طبیب بهاگذاری میکند. ما در حال اول گوشهایش را زیر میکنیم. اگر درد کشد گریه برزیادکی میشود یا اینکه با آوازی بلندتر میشود یا اینکه آرام بود خاموش بود باز هم گریه پیدا میشود. طرح رویش را میبینیم. از مادر بپرسیم نقاتون است، یگان حادثه نشده است، چی نمودی خوراکگاه هم میشود که میبخشید شیری خودم که نیست، الکی ولی کودک کلان نشده است، یک چیزی نابابی را میدهند، خودشون خوراک تیار میکنند و میتونن. خیلی که معروف شده است نان فاله کرده تیار میکنند یا که آبی فاله نان را میدهند که اینها نادرست است. کودک نو تولید شده است و با برابری تولید شدن و شیر مادر را خوردن. شیر مادر این غذای اساسی است و شیر مادر ما میگیم با زبان روسی مالادیسپرس، یعنی که تنوکتر است و هضمش آسان است و اون خوراکی که شما از پیش خود همراه میکنید و زیادکی است. برای همین هم در شکم کودک باد دادنش ممکن، ورمی آوردنش ممکن، بادی برزیادکی را بیرون کرده نمیتواند. کودک زور میزند، زور میزند. معلوم الکی این شکایت ها خودش معلوم شده. ما در حال از مادر میپرسیم کودکی شما زور میزند؟ زور میزند. قید میکند؟ قید میکند. سرش رو بسیار توب میخوراند؟ توب میخوراند. لب رویش کبود میشود؟ کبود میشود. نارساگی هوا، الکی ما بهاگذاری میکنیم که نارساگی هوا هست یا نیست. وقتی که آدمی کلان شکمش دم میکند، الکی نفس خودی آدمی کلان دم کوتاه میشه. ما با برابری بهاگذاری کردن و پرسجو کردن الکی بهاگذاری میکنیم که چی حالت و چی ناراحتی هستی که کودک رو به این گریه‌های برزیادکی آورده رسانده. خب از این بر میآید که دکتر وقتی که گریه‌های برزیادی خاموش نشدن طفل از سبب گریه‌ها تا به مرگ آورده میرساند طفل را. البته اگر برزیادکی هم باشد میبخشد بعد اونی که بسیار گریه میکند ترنگی موشک‌ها زیاد میشود. این ترنگی ها انرژی را میرواند. وقتی که انرژی میرواند کودک بی‌حال میشود. از گریه برزیادی میتواند حتی از هوش رود. تا همه حالت ها هم میشود. برای همین هم باید البته به پزشک مراجعه کرد. عموما شاهیگری تمام اعضای تن ما از عصب است. مرکزی ما در سری ما مرکزی تمام مرکز ها هست. مرکزی حتی سلفه، مرکزی قید کنی، مرکزی گویم که عکس دادن، اقچاق گرفتن که این حالت ها نیز در کودک درک کرده میشود، دیده میشود. و وقتی که فشار داخلی درونی سر بلند میشد وابسته به اون عصبی هایی که گرفته است در دوره تولید یا که در دوره بعد تولید، این همه تاثیرات میبخشد که کودک همون
марказҳо вақте ки фишор баланд мешавад хуруҷ мегирад, майни сар хуруҷ мегирад. аз сабаби хуруҷ гирифтан хусусияти худмуҳофизаткунии майни сар бидор мешавад ва он омилҳои метаболитикии даруни майни сар баланд мешаванд ва хуруҷро боз ҳам зиёд мекунанд ки кӯшиш мекунанд ки эмин доранд ва асло ин гуна намешавад ва ҳама омилҳоу алоимҳо дарҳол берун мешаванд ва ин намоён мешавад бар пизишк. یعنی به طور گریه ба таври гирья, ба таври суст шудани даст ва ё ки баръакс сахт шудани мушакҳои дасту пойҳо, ба таври қайдкунӣ, ба таври зӯрзанӣ, ин ҳама ҳамин омилҳо ё ки ба таври кавудшавӣ, ҳатто мешавад ки тамоми рӯи рухсора кавуд мешаванд, цианоз ва норасогии ҳаво мешавад. ин ҳама омилҳо аллакай дар карда мешавад ва ба агар ҳамин ҳиссиёт ҳамин ҳолатҳоро дар фарзанди худ қайд кардан диданд, аллакай ин сабаб мешавад ки ба назди табиб муроҷиат кунад. پس اینجا دکتر توصیه شما به مادران جوان و پدران جوان چیست تا اونی که فرزند سالم رو بر کمال رسانیده باشند؟ агар аз сараш то ҳозир охир мана назд дуруст гӯш карда бошанд, аллакай тавсияҳо шуда гузаштанд. вале боз ҳам мегӯем ки агар мо фақат омилҳои органикиро гирем, ин ҳам ба ғайри омилҳои органикӣ боз ҳам омилҳои рӯҳӣ равонӣ аст. муҳити хонаро бояд орому осудаву зебо нигоҳ дошт. муомиливу муоширату рафтору гуфтори хонаро бояд зебо нигоҳ дошт. гигиенаи тозагию озодагиро бояд нигоҳ дошт ва кӯдакони худро эҳтиёт кард. ҳамин бан силаи раҳми модаронае ки дар модаро ҳаст бисёр бо як ҳаяҷону бо як лаззат нигоҳ мекунам. гоҳо мешавад ки мо худмо сабаб мешавем ки фарзанди мо бемор мешавад. гоҳо ҳамин меҳру муҳаббату рафоқату дилсӯзии падар модарон ҳатто мешавад ки барзиёдкӣ аст нисбат ба фарзандаш, ки ин ҳам метавонад оянда ба ҳолати вазъи психологӣ ва тибу тарбияи кӯдак боз ҳам монега бошад. мо бояд мувозинатии ҳамин нигоҳубинро низ нигоҳ дорем. ҳар як марҳилаи давраи кӯдак нигоҳи худро талаб мекунад. нигоҳубини худро талаб мекунад. تشکر زیاد و دکتر ما برای اشتراکتان عرض سپاس میکنیم. باوری کامل دارم با یک صحبت ما نمیتوانیم اطراف تمام موضوع ها چون بیماری هایی که عصب وابستگی دارد با طفل روشنی انداخته باشیم. باوری کامل داریم این اولین صحبت ما نیست، باز در نقشه داریم در ماه‌های من بعد این یا اون نمود بیماری با شما در صحبت ایستاده باشیم. برای اشتراکتان عرض سپاس میکنیم. و بینندگان عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم ما به فرجام برنامه نوبتی. با امید تنصیحاتی و سالمی تا دیدار و برنامه‌های دیگر با هر یک شما خداحافظی میکنیم. تنصیحات و سالم بمانید.